Ki nong elam shnong ga shnong mukro West Chandy Hills District kabla do no ye sangot kirang ba nong shnong how kuli ki pulet asam step arpo artraik no yeng harjar par kila sheme karai ban numtre dalai leiru ye chingtro ya rapisa ka asam shagi long yeng jogite sangot kirang ba Kerkam gu umi cikot kubor bat ki news ku wada kelam ku chief minister yong ka asam naga benda kapisa yo su cha gini kilong yung kawayang ina kaliang kachnong ina percaya juri ya gani kapisa kawa ka sorkar asam damang ko kamasan lak uwi ina kaliang kachnong ida lele wom diang ini ya gani kapisa Kinong elam hajing elam shnong ba hamboy de sumer usket rishnong ba hamar batmu maskot ucherman shnong ba deibor milamen ukarmel lamen bat kiwe kila dawaru nak sorkar beklaya banbu mardwari ka border police outpost hakati ka than khnang bakinyo ka jingshan kumju kishnong ba marjan ito wa ijingjia manla ka bor ina kaliang kachnong iudawai nak sorkar Meghalaya banau chief minister M Muromi wa usniaw bahau open smart obu mardor ya ka border police outpost hapo ka area yung kachnong mukro lada ka sorkar Meghalaya wambugo ya gani ka border police outpost hapo kachnong mukro penyu dalele ikajiksu pomyo ika hakate gorukom cepat juri nak sorkar wuchin kiagi kenangwa yosuk kamstem menkowi kinong chunchnong yang kachnong mukro bat nagatu kathan kayongi Kila penpauru kecing persyak kebajur halor kecing tumu ke sorkar asam banwan snamot sana masnong mukro nak bendau fresh cut cungki ubal khlat nak dau kecing siat cungki hagas step arpo artrik Heyu ito naga benda umot wa dakular lene dakwa ka asam ubu naga benda umot saji genmo yang uni forest ka yang ka asam kamu bi ikut kubur yogi ina kalian kachnong da percaya juri wan bu ka forest asam lene ka sorkar asam ya uni umot saji genmo heini thau wajia halum palang mukro idalele iwom chai ya kam gini kijaj bu yang ka asam naga benta pensakan mo ya utai forest kat yogi oya hebito naga benta ka jimpun chitom ya gini ki police bat ki forest wathang nam yang ka sarkar asam naga liang ka chnong ban kayung kusem yang gini ki sangut oya ban arbut wo menso daban kia ki yak sorkar Meghalaya badio chief minister ukonrap sama usniaw bahagi upunchitom jur ya gini ki brutrans nam ki police bat ki forest yong ka sorkar asam kwachim ye mesin walui yong ki kon kuchnong katham dag ki punchitom kwa tange Hagawai perkaliang kinong ilam shnong kelas sejing pensisharu bak shnong mukro kaha bapo ke jela Meghalaya leng baki kot kisla bak shnong ngelayo na ke Chandy Hills Autonomous District Council house dem kat kendai spa andru pupra ya kani gila pensisha hadin biklayo I kilat patai kubor ke Assam ke baong bak shnong mukro kaha bapo jeri kendang police station ke jela Assam henre ke shisha kaha bapo nartiang police station West Chandy Hills District chong ke jela Meghalaya hap kachnong mukro apo ka West Chandy Hills District but yaki kot kislale da yoi napo ka Jantia Autonomous District Council hebito boki pata bat ya ka map yung chnong kayongi nadu kilan kondi ini ka kot kuwa da yoi napo ka district council nadu ka arp santri ubna itu ba kerknis pa ando prakani to kot ko pun sekian ang menta ka chnong yongi wa I habi chpo Meghalaya len ba ka Autonomous District Council juai the yang ini ka kon da UEP ni len bagi map di wada perut lagi wa ganito kachnong yan
Kani tok ka chnong gyong i daman go kani tok wa meriam kani tok wa mentang kani tok ka than go yabi wa ka elka lapang na pelut bat gini na benta muki asam elka kani tok ka elka lapang na pelut ko hab cepo ko blok man the hebi tok wa gini kikot kisla gyong i wa ka asam hi kat ni dapoi ko hadu heini ibenta iwa da kam jubor ka asam uput yang ka chnong yang i daput hadu hamut asyang kuai kat ni dakut ika hiti thau to da chom da ki karbi ko da khut ki to chnong thmei da manchwa ya ganing surok ko lai cha asam to ka kut charut handre kat ni de em go yak surop siang tadi te daung wa open sia kamat yung pigi press hey beto wa gini gi kot kisla ke wa iyo i da ka district council ke yung i do man ko ka jimpus kiat nam ta ka chno wa IDM sikit yang ni kot hawa ka asam da poi ka hadu uli uput te ya kani ka thau chni waro da klun ai da ka asam nalor pata no nalor ki pata bat kilan holding yang kenal cunong kro ada register hapo ini ke area yang cunong keni to kebenta ko wahini keni to uluti ko lai chasaba keni to dapoi ko halum palang ko wahini benta tada yuhi pi to hini benta naman ko kalum palang tang waka asamuan kat keni kubenta da yok ko uchin da yok ko kuni tegrapat yang sarkar wo pun phai biang kini thawat kam keni ka map ko ide go na po ba district council dan ba wo bugi ya kita gi border police post rungkat kita gi nongi da na ta chnong thaw